Mobilna aplikacija za doznaku stabala za sječu pokreće se upisom pristupnih podataka korisnika i odgovarajuće šifri. Potrebno je zadovoljiti nekoliko uslova da korisnik može pristupiti mobilnoj aplikaciji za doznaku. Osnovni uslov je da korisnik mora biti registrovan u sistemu. Sljedeći je uslov takozvanog prvog prijavljivanja kada mobilni aparat mora biti povezan sa internetom. Za svako sljedeće prijavljivanje internet nije nužno potreban osim u slučaju kada korisnik vrši sinhronizaciju podataka ili preuzima podatke sa servera za novi radni zadatak doznake. Aplikacija doznake je dizajnirana za izvanmrežni način rada dok je sinhronizacija sa serverom moguća isključivo u mrežnom načinu rada. Komandno dugme Start će poprimiti zelenu ili crvenu boju shodno dostupnosti mreže, ali je unos podataka moguć u oba slučaja. Upisom podataka za pristup aplikaciji pristupa se dijelu sa izabranim odsjecima u kojima će se vršiti doznaka. Za vršenje doznake u ovim odsjecima nije neophodna mreža. Inicijalno ovaj dio je prazan pa je potrebno sa servera preuzeti sve odsjeke u kojim se želi vršiti doznaka. Za ovu radnju je potreban pristup mreži. U vrhu ekrana su komande za manipulaciju podacima, u središnjem dijelu je listing odsjeka, a u donjem dijelu su komande za pristup drugim ekranima. 3 su komande za manipulaciju podacima. Prva komanda služi za preuzimanje odsjeka sa servera na mobilnu aplikaciju, nakon čega će se ti odsjeci nalaziti u središnjem listingu ovog ekrana i biti na raspolaganju za vršenje doznake. Druga komanda služi za sinhronizaciju podataka, odnosno za prijenos podataka sa mobilne aplikacije na server. Sinhronizacija se odnosi isključivo na označeni odsjek i moguća je samo uz pristup mreži. Treća komanda ima dvostruku ulogu, a osnovna uloga je da sinhronizovane podatke očisti iz mobilne aplikacije. Postupak je taj da se označeni odsjek prvo sinhronizira upotrebom druge komande, a potom aktivira treća komanda čime se briše odsjek sa listinga. I za ovaj postupak je potreban pristup mreži. Dodatna uloga treće komande je da obriše odsjek iz listinga ukoliko u njemu nije bilo doznačenih stabala ili se ne namjerava vršiti doznaka, a sve u cilju što bolje preglednosti liste odsjeka za doznaku. Brisanje odsjeka nije moguće ukoliko se u njemu nalaze doznačena stabla. Preuzimanje odsjeka za doznaku je prva radnja koja se mora izvršiti u mrežnom načinu rada pošto aplikacija pristupa serveru. Ova operacija se izvodi pomoću 2 dugmeta u gornjem dijelu ekrana i tekstualnog polja za upis broja odjela. U tekstualno polje se upiše puni naziv odjela sa odsjekom ili samo inicijalne oznake na osnovu kojih će aplikacija izvršiti pretraživanje i prikazati rezultat pretraživanja u listingu. Standardnim klikom dugme Nađi pretražuje odsjeke na nivou podružnice. Za prošireno pretraživanje na nivou čitavog ešpedea potreban je produženi klik na dugme Nađi. Izborom jednog od odsjeka iz rezultata pretrage dugmetom Preuzmi odsjek će biti dodan za doznaku. Doznaka stabala počinje izborom odsjeka u kojem se želi raditi i otvaranjem ekrana doznake upotrebom komandnog dugmeta doznaka. Na ekranu doznake se nalaze sve potrebne komande kojima se izvršavaju sve radnje tokom doznake. Zbog toga su komande višenamjenske, ovisno o radnji koju želimo izvršiti. U zaglavlju je naznačen odsjek i prijavljeni tehnolog koji vrši doznaku. Prvi niz komandi čini dugme za upis broja stabla naznačen u tekstualnom polju broj stabla i tekstualno polje za upis promjera stabla. Polje za upis broja stabla se dvojako koristi. Primarno služi za upis broja stabla, ali i za pretraživanje po broju stabla već doznačenih stabala ukoliko ga želimo pronaći u aplikaciji. Grafički simboli na ovom polju pomažu da identificiramo trenutnu ulogu polja. Lupa znači pretraživanje, olovka znači upis željenog broja stabla dok slovo A znači automatski upis sljedećeg broja stabla. GPS pozicija se automatski očitava u sljedećem redu na ekranu. Činom doznake stabla automatski se ova lokacija dodjeljuje lokaciji stabla.
Ako nema očitanja, onda stablo neće zabilježiti svoju lokaciju, ali to ne ometa samu doznaku. Sljedeći niz komandi dodijeljen je dugmadima za upravljanje bonitetima, klasom i transportnom zonom. Na samom početku doznake uslov je da se odrede boniteti za svaku vrstu drveta za pripadajući odsjek. To se radi u posebnom obrascu tako što se odabere odgovarajuća vrsta drveta, upiše bonitet i spremi promjena. Klasa i transportna zona se prilikom doznake biraju klikanjem na dugme dok se ne pojavi željena vrijednost. U listingu za prikaz doznačenih stabala prikazuje se zadnjih 10 doznačenih stabala. Uključenjem opcije Danas u listingu će biti prikazana sva doznačena stabla tokom tekućeg dana. Doznačena stabla iz ranijih dana mogu se pronaći samo pretraživanjem pojedinačnih stabala na osnovu broja pločice. Uključenjem opcije BRS omogućuje se proizvoljni upis broja stabla tako što se ručno upiše u polje za upis broja stabla. U sljedećem nizu su dva uporedna listinga. Lista vrste drveta prema upisanim bonitetima i lista razloga doznake. Kod doznačavanja stabala oba ova podatka moraju biti selektirana. Listing doznačenih stabala se nalazi posljednji i standardno prikazuje posljednjih 10 doznačenih stabala ili sva stabla doznačena tokom tekućeg dana. Podaci u ovom listingu sadrže broj pločice stabla, vrstu drveta sa promjerom, tehničku klasu, bonitet, razlog doznake, transportnu zonu i datum doznake. Podacima se može dodati i napomena za svako doznačeno stablo. Doznaka stabla se vrši na način da se klikom na dugme za broj stabla generiše prvi sljedeći broj stabla, upiše se promjer stabla, vrsta drveta, klasa, transportna zona i razlog doznake. Klikom na dugme doznači stablo je doznačeno. Aplikacija vodi računa o dupliranju brojeva pločica, pa se takva doznaka ne bi mogla izvršiti. Važno je istaći način dodjele broja stabala pri doznaci. Standardno je aktivna automatika, ali se broj može i ručno odrediti uključenjem opcije BRS. Dugme br stabla automatski dodjeljuje sljedeći broj kao broj stabla. Ako se želi započeti novi niz broja pločica koji nije nastavak na trenutni niz, onda se uključi opcija BRS i ručno upiše prvi broj pločice novog niza, na primjer 800. Spremanjem doznake takvog stabla automatski niz će sada teći od broja 800. U suštini automatska numeracija uvijek nastavlja od zadnjeg upisanog broja. Tako, ako želimo nastaviti prethodni niz brojeva koji je na primjer stao na broju 400, potrebno je ručno upisati broj 401 pomoću opcije BRS i automatika će nastaviti sa ovim nizom brojeva. Obrazac za doznaku sadrži skrivene opcije koje se mogu koristiti kao što je izmjena već upisanih podataka, brisanje određene doznake, premještanje stabla u drugi odsjek istog odjela. Izmjena podataka, osim broja pločice, vrši se na način da se odabere doznačeno stablo i u komandama za unos parametara doznake izvrši potrebna izmjena na vrsti drveta, promjeru stabla, klasi, razlogu doznake ili transportnoj zoni. Izvršna komanda se nalazi na dugmetu spremi. Na sličan način se briše doznačeno stablo. Prvo se označi stablo koje želimo obrisati, zatim se koristi produženi klik na označeno stablo sve dok se ne pojavi upit za potvrdu brisanja. Potvrdom na upit brisanje će se izvršiti. U slučaju da je tehničko lice pogrešno izvršilo doznaku stabla koje u stvari pripada drugom odsjeku istog odjela, a kako se ne bi gubila informacija o lokaciji stabla, ono se može prebaciti u drugi odsjek korištenjem određenog postupka. U obrascu za izbor odsjeka za doznaku sa produženim klikom klikne se na odsjek u kojeg želimo prebaciti pogrešno doznačeno stablo. Potvrdom na pitanje da to želimo obaviti ponovo odaberemo odsjek u kojem se nalazi pogrešno stablo i pristupimo obrascu za doznaku. Označimo pogrešno doznačeno stablo i produženim klikom potvrdimo upit za prijenos takvog stabla u drugi odsjek.
Aplikacija iz sigurnosnih razloga koristi isključivo pojedinačne promjene ili brisanja kako se ne bi nehotice izvršile promjene na velikoj količini podataka koje je jako teško kontrolisati. Nakon izvršene dnevne doznake konekcijom na mrežu, tehničko lice će izvršiti sinhronizaciju podataka sa serverom i podaci će biti kopirani na server. Podaci o doznaci na mobilnoj aplikaciji se smatraju izvornim podacima i samo se na mobilnoj aplikaciji mogu trajno mijenjati. Tek nakon završetka doznake unutar odjela podatke je moguće mijenjati unutar desktop aplikacije. Sve dok se ne izvrši sinhronizacija sa čišćenjem podataka na mobilnoj aplikaciji, isti će biti raspoloživi na mobilnoj aplikaciji. Samo za sinhronizovane podatke može se izvršiti uvid u privremeni obračun doznačene mase uz uslov mrežne konekcije. U privremenom obračunu se vidi doznačena masa za odabrani odsjek, ali i za čitav odjel. Završetak doznake u mobilnoj aplikaciji je čin sinhronizacije podataka sa čišćenjem podataka na mobilnoj aplikaciji. Ovim činom centralna aplikacija za doznaku prima signal da je mobilna doznaka završena za označeni odsjek i određeno tehničko lice koje je vršilo doznaku u tom odsjeku. Kada i ostala tehnička lica izvrše iste radnje na svim odsjecima jednog odjela, centralna aplikacija skida zabranu editovanja podataka, nakon čega se može izvršiti kontrola doznake odjela, izvršiti obračun i knjiženje doznake. Ovim je i formalno završena knjiga doznake jednog odjela. Hvala na pažnji.